محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي إلياتوهاري المصطفى من مندوري أطهير المندوري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم من دون أم تغين الله سبحانه وتعالى فكما شيطان تورم ولا السلام من دبلن فلافه أما زيزالا نسيتك مساتك بركاي كان جونا جرا الله سبحانه وتعالى لا كألا كقرطة أنا كسجرا لا نمبر ولا مسول كان سبب نيماكا صدق المصدوق كربا تشنتكي أسرب الله سبحانه وتعالى كألا دبسك سارا na ala ko kongo dugo ka ay ko ngana ke fitri wala wi amana banze ko la yan sa ka sama alkara mando ay to nga hagil to la ay salga alkara ka sallallahu alaihi wasallam am salka ajinyan zanmonga ana bona sanmon namboro la mi folidi alsalama chema ana musoma bela jelema assalamu ya zama dugo la ni baray akake allah subhanahu wa ta'ala nyida nyinne baray akana ke jema ko kama akana ke yermene yerajira kama Allah subhanahu wa ta'ala kake aljina saray anambal al-salama bela jeleyi ala kake furaye kake ayu atle laba banana ala kake sutura birifini ka biri mazhabula ala ko kake ala yakama ala ko kake ala kira sallallahu alaihi wasallam bona sanmo ngama ibadallah Allah subhanahu wa ta'ala ka jong ittaqullaha fima amar ato nga janga sira Allah subhanahu wa ta'ala ka yamar yakola ala ko nga minge ato nga zeko ke okelila وانتهوا أما أنهن هوا زجر مؤمن على كرمان دون الله سبحانه وتعالى كوانا فمن دبلا يتوانا نزيكو كي ودبلا لله نم مامي مكو ببركة لجينا يابسر نني نم مامي مكو بكورتا أني جورو نيومانا ألفة الكما جودو كنكا أبسر نني نم مامي مكو بكبرو كنا لا فيالا على كرمان دون أبسر على نسرني على كونكو يانا بلم أرسلام بلا جليما وعلم أننا بإذن الله تعالى ما فكاد الله سبحانه وتعالى كجين أنا كسكوننا كأدنى أخرى فقل منبر الفقه المالكي عن ذكر كوكورا منبر الفقه المالكي سنفي سكي بيسكين ولف لنا الله سبحانه وتعالى مياد دمنا كسي أما ين الله الله سبحانه وتعالى كدتش كيرالا والكلام على الفقه المالكي هل بيسجلا أمنا بما مالكو بن أنسوك فقه دكا دين فامويا ودي كويري ni mami makobe alala ebi dina inde nyenyi ka fam ya ka baraka ngambe nan limit le chena angamana gona anda do ambita fo yoro ni jamana barka may ngono ni ndoni jamana ngono ebi chokoro sambi wora sambi sekinyi aka dlok ba aywa laben jogo chekany aka jalamu go chekany abosi bla jogo chekany kolosi babolo ni alamaya to ti foifo ngani na jora selwati sera sasa ngoni ni yanzel to ni ko nefa e ka sel korta e aba fa nete moriye koy morke e ka korta subhanallahi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un o bajira na ko ni jogor bay ni jisara sambi wora sambi sekima aywa sel korta ka yere mi ato shido ngaslamaya masri bela jele ke maka nyozora la o chuko kele do ambala ka pamena na fara ko ku taku daju goro o lugo alama nati wolo majena ya fanya bitafo e ala kiyama de anyena na manye ko kokero chuko yi olubu jo woloka seltabe sanve u laben jogo chekany disa u milekeme burumusu do me ni yaye iti foy kanu fo a ni alsama muso nyumaye alhamdulillah rabbil alamin sisa wona munzura abi jo woloka abi mi vo alin ala dama de bodon na manya kwand leno tlebena ka fiqu wala da siko kerama jaku yable na ma kan ala bekele shini wada yambla fiqu wala da sikilila kitabu barkalenga kitabu barkale mi na yarba yara nyefo kala ndo yatlu majo abu zidil qayrawani be halib bi muqaddima de la abina ay bigita abina sebene ke cadre mi ngona be ko de nyefo folo
ni yo faamu kitabu imbi ki bolo komi jimini no nyamini ma ayo fembe bi nyamini ma apma ba fa ka tlo ma jo aka mukaddima sa ko faamu sigimi vla insha Allah ta'ala abina ka faqulu malikika risala abi zaid al-qayrawani ka ra'ahu Allah lana ana al-layli wan nahari ambi ala deli Allah subhanahu wa ta'ala ka ala yakama kanga mazhabu koloshi anyi shunit le konnana wasabi Allah subhanahu wa ta'ala wallahu waliyu dhalika ala otigiye wa huwa al-musta'anu ala ma naqulu amaka femunu wo ala de bisega andema na ni chekabe ala deli ala kandema ola assalamu ayatlu majo kirangarali yana kalande munu ba fa kidabu ivamu ayatlu sabakoro majo ka chesra ka saka muqaddima ivamu ni muqaddima famuna koto bi no ya srato tama bija arsala kitabu barkalenye ayra de bisega yara nyefo ala ka kilin mande amma قال الفقيه رحمه الله تعالى alaka getura arsala tigi alaka nasara kayrala alaka hinake an alsam shub belajeleka akuma ama sahhala sabila ma ashkala min zalika wala datta min an jora yormina ni nyam wulito ye mbalma ke mbalma muso akwa terkema ako ni ko nga sebeni kiye sebeni mimbi alakra baka dina deme sebeni mimbi alsalamu famu ya alabatu chugo nyumana aywa mina fara nyonga masala do sebe iye masala nunu nembu sebe ndu uta min tilqa nafsi ndip matti nembu ta chugo do de la ni o nyefoto iye kafuni fen zebene kofe mbi fedo sebe sahala sabila ma ashkala min zalika femunu nolubi fenyamine aywa nyefo kanoko ya min tafsir ar-rasakhin kamene karamo kekun oluka aywa qur'ana fasan chogola wa bayan lil mutafaqqihina ani dina famu chew olu fanaka wala li chogo yalla nengu ma ngum masala ni akapma ko ray munyi nengu mandi ye masala la ubayyin laka maltabasa min al-madhhabi mazhabu fa firkira la mbagne bo iye o nyina boli fana ma akhudhu min tafsir habitin mbo min karamo sabatilun oluka tafsiru de la ndip matti wandi beka pmalakali mbe karamo sabatilun oluka tafsiru mbe dalu joni olu de mbo oluka pmadeta ko kenga feku kuma kai ka fo mo ye nolu dalane ko ne mbe daka ne de daka o karamo sabatilun aywa o tafsiru nganaw mba damene kam alakra sallallahu alaihi wasallam ka sahaba wala foka se ulama u getra munu nye to sora tafsiru kola ni aywa don sabatile tigude ni don bo bena o ka don sabatika mbolu de ka aywa tafsiru nyafiye kal ubadalati ina fa ala ngana munu ka alakra sallallahu alaihi wasallam ka dina de menukum be wele ko al ubadala abdullah togo alaka nafa no barkaye olu ye chemunu ndona ni qur'an tafsiru ke to nyumaye ni tafsir sabatile aywa maduru do abdullah to maduru do abdullah ibn umar an abdullah ibn mas'ud sallallahu alaihi wasallam ni nyonje ni kelendara kelembe bla abdullah ibn amr ibn asi o ya flanaye abdullah ibn abbas o ya sabanaye abdullah ibn salamu o ya annani naye adurna na laba o abdullah ibn zubairu ye nunu nyangana ye sharia shido mawdo qur'ane allah subhanahu wa ta'ala ka kitabu nyedo mawdo nunu ye don sabatele tiguye alakra sallallahu ka sahaba o chela aywa kona bi tafsir nyefo ko ba ta nunu nga aywa fasane chogoka wa bayan al fuqaha an figu chew oluka bangini min ashabi maliki maliku bin anas ka jenyona maliku bin anas ka kalane wona ke bin al qasimi ina fa ibn al qasim al basri ngana mi mora misra jabana ka kana kala ka maliku bin anas fa madina hatta hamala ma jama'ahu maliku fo maliku bin anas mi fi mvara nyonga ayada keneta wa zada alihi alabana ka favaraka wa ashabu fana kunya maliku bin anas ka kalane nganaye wa ghayrihim anulunu unywana wero maliku bin anas ka kalane wona kuna kwama arsala kono ko kiti nyeda yini kuna mata sabo ka tafsirula don sabatleti ko ka tafsirula kwa bata men bayan al mutafaqqihina famu chewka banginina apma sango ni ka ngado ko ja arsala e qur'ana wala le nyumaye ka sahaba u yoro tafsiru ci do mbaw yoro arsala alakra salatu makka sunna wala le nyumaye ka bo fiku chew yoro alhamdulillah rabbil alamin o de farale nyonga abu zaid al qayrawani ka donna o sabene ka fara nyonga de wala ko risala o de wele la ko arsala apma nasor la mamita arsala shidon ijiya ka don ni mamita ki makodo ama ijiya ki makodo ama insha Allah ta'ala kitabu barkalendo abi sai Allah subhanahu wa ta'ala ma ninye adlaba ka pmaye abi dalu jo chugumina ninye o nyadaye alislamu
ni Abu Zaid al-Qayrawani ya kam madraku fanye ne jogo ina aka istidlalu ketugo yana yene vanye amba foka gele al-salamu ye hadhihi sunnatul ulama ni don boko sunna de don boko mi tamani jogo inga dalup mi jotande nga ka singa sigite kuma min ngade nday ko fote ka fedo foga fara alaka dina ka wala ma ka singa sigite hadisa tan hadisa mugandi kungolola ka singa fote koni ndala o min be demson be jamana labana don shiramo mat don tamati am ala jeli alaka hagilu nyumandi ano demson ma arsalati alaka nasara kayrala ako aterke aywa imam mahrazuma ako munyembla ni zabani na kika wele jabi lima raghibta fihi min ta'lim dhalika lil wildani nyaye imma ko bala nga gafe do dlaka dima fiqhula ika seki ka kala ne ngala ola dina demsen munu aywa mbi tege kono ni mago bala ku se alama ika se ku kala aywa o gafe la kama tuallimhum huruf alqur'ani ina fi kala dai u kala ni qur'an harfula ibu kala qur'anana nga sisa yado ko ni ko qur'an kala jala ko se ka aywa anye fo dina aywa fiqhu ka fara aka o ma yanyin ne fe ko nga fiqhu kitabu sabayi nya do ngi mago be feyna wamba ke wa be ala na kira ka yamaru makma koro yi famu belebele babenna anga tle aywa kitabu kalankaramo ko ay to anga hakil tonna dem se ka nga wati do ke ka qur'ana kala na sura ba duru shaka duru sho wati kono na sura ba falak afeka kalanka don ka chenya ka kalanga don ka chenya o wati kono no wati temena dama wajibi ble minyi naga baluku ya nudo na wajibi ble ya kaminyo de aka fego kitabu kala kasaka Allah subhanahu wa ta'ala batonye do nye qur'ana jala durushi nye qur'ana jala kala ka shido dine tseka jo o damaka fo feko ka faraka arsalati ka nimpmai abo de nyefani don shi bo benaka ala anna ta'lim al-aqaidi ko kala yara tartibula fembi wele ko ala doni ala kele bandiya doni aywa ko de aywa fe folo folo yi wa ma'rifatu shar'i o ko fa sharia aywa kalabi tugu ola wa fevla akad min ta'lim al-qur'ani olu fla kalani ko o kitika gele ka teme aywa qur'ana na su kalanika wa hifz al-qur'ani faradu ko qur'ana yara hijbu bi worola al-fatiha dama de durshili farda bleye al-karamande ka wa suratun ba'daha sunnatu ka surangelen ndurshi ka far al-fatiha ka ko al-karam sallallahu alaihi wasallam ka sunna wa ma zada ala dhalika fa mustahabu mi mana jidin nga qur'ana na o durshili mustahabu assalamu alaikum vamuna apanga don ko ana aywa dursili bi aywa ala joke Allah subhanahu wa ta'ala ka dugono maye Allah ta'ala ka dungo qur'ana doni baw olu Allah subhanahu wa ta'ala dungo ya alkara kote sallallahu alaihi wasallam o jorona bunya o tabo am sahabu ya daraja kono o ma ki shibbe di qur'ana dursili ma ki shibbe di accenyini ma assalamu alkara mando ay to ngan cesri anga feku faraka o denyi nedo imamin Allah subhanahu wa ta'ala qur'ana ke garsegay ka sai ka sharia aywa fununu fara aka otigala ma de getura o tigi de nganaye alhamdulillahi rabbil alamin ba yara kunya na ba ma nyana bo ala ka kili nyumandi amma ala ko kaka ala yakama asalati ko ki yene nyini ve wamba ki yele yasbaqa ila qulubihim min fahmi dinillahi mbado yefeko kitabu nyini nefe ko nga sababi na dem so ngalana jango dine famuya o de ka ke ko aywa komba folo folo yi kata dem sen nonu aywa ndusu kuma wa shara'ihi Allah subhanahu wa ta'ala ka sharia o shido de ka ke fen folo folo yi kaddo aywa demsen ndu sukuna ma turja lahum barakatuhu ma bi min baraka jingi demsen nonu nyi wa tuhmadu lahum aqibatuhu ma ba jigiya ko min kolaba be tanu uye kuma na ni yen vembelebele bay nyi nefe ako fa ajabtuka ila zalika nyi jabi kata o bara wala yalima lima rajawtuhu li nafsi kada nyira ka jigiya ka bo nyira yoro wala ka ani eye min hawa bi man allama dinallahi maka barajila ma min na yamma ladoniya alaka dinana aw daa ilayhi wal ma yamma wala kata alaka dinama mam na ni jiga nyini fe nyini nyen kunja ka laje ka takabla sharia baskilla ni alaka getroa Allah subhanahu wa ta'ala ka kira sadaqul masuqu nyap makame ayem ayo baraji fwani baraji min no be karamo damade na tu nywana yi karamo jume ngodo karamo munum bi mo kala alaka dinana karamo munum bi mo waju Allah subhanahu wa ta'ala ka dinana alaka bay baraji bade mi fo uluye maharazu nderke o baraji bunya ni jigem nyeshi o ma ngone nyeni mbara ngembe songa ni yorosor o baraji la ne e fana miya nyini nefe ne zara ka ke ka di e fana yi cisira barali la enveloppe baraji bade min zoro ma kalala
o de mbla bara ngeli la puma koray make ka sanu nyini make ka war nyini wande ala de le ngake o kama alislamu alakira mandon kerngara yana kalande wa ito nga hakilto ni yoron nuna ni yangara mo ko puma chokoy ni yan vaw anangal la de gel yoro puma chokoy nan sira kan cesri kan nun la de ke al ikhlas fil ibadati aywa khalas yali ka batuka allah subhanahu wa ta'ala jati kama o de nyinne do allah subhanahu wa ta'ala fe o kebati fo asara ko ya rabbi allah subhanahu wa ta'ala kan dema ola asarati ka puma ko aya don ko ni maye maladoni alaka dinana o tigila ma ni sarabaga kan allah subhanahu wa ta'ala yoro alaka laydu do kad alaka rabba ma kadi amma ndew ma akala yini alaka dinana hiya din huwa dinul islami wa de islamiyya dinai ako shara'ihu ko aywa allah subhanahu wa ta'ala ka shari'u hiya faru'u shari'ati akama shari'a bulu faraw dema kasalati ina fasali wa sawmi an shun wa ghairi dhalika anona aywa atana ay barka mi fi al barakatu hiya al khairu barka kore ko here ni barka me yoro mbalma ke mbalma muso donc here ko du nga puma dozo ye korok pura mi ndama mbalma ke mbalma muso mbo fiyo kona nyenga loyi and sara manye man shinyeda ni idanye opuma folila ka barkatiya ka masayaye ka barkatiya ka sengola yaye ka barkatiya yela maka kan na folitiya halla sar ye na folo junya de o yongot le puma dozo ka puma ye ala ka kira mo sabati don shidambo ka bigima ayo sabenike oka al barakatu hiya al khairu barka kore ko here na allah subhanahu wa ta'ala here ke jonwo jonyi adogoma na chama adon ko allah subhanahu wa ta'ala barka duila ala ka barka do anangowla arsalati ka puma ko tohmat al aqibatuhu ko ala ka jigi yala ko nini ngala ve ngala dem sanu nu ya kala ko be tanu uye akala yini ye munye abike sababu ye ku ga nyenama ya sabati aywa kadam munga obi allah subhanahu wa ta'ala ka hake doni ay obi ala ka kira hake doni ay obi laba ko kola yura'una bihi huquq al insaniyati obi adamadiya hake fana kola shini ay unu fawni nyonje unu bawni nyonje unu korownu dogonu nyonje foka se halu nu furumso nu dewma obi hake nu bele jele shidon ka se ka bele jele kola shi fiqu don de bo se mama ini furumso ce sigila ibado ki ka ketay mi ka fotay mi ini deni nyonje ibado ka ketay mi ka fotay mi ni ko gelale ka ko nyami nyona mo yu ñu donu koro ka soro doni takanduda am ala deli ala ka hakili nyumande amma ala ko kaka ala yakama ako ne dem sani kalana sharia la ko aywa akola babi tanu ayi aka pama koro ne ndey mamina nako ko allah subhanahu wa ta'ala ko alla bene do kama sara mami nyeshi ala ka dina ma ka mo kalala ayo pama mi va ka pama yashiru bidhalika ila qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ako pumana abeka korele ke ka shin alkaraba sallallahu alaihi wasallam ka pumama alaka kira pumama nal aywa allabena ka dugo ke abalma ke ali ibn abi talib ka blaka ta khaybara sisa ngone niyata to e abina ta yahudiya da kongo chebina do ka bangalola nimi nguiti so ibita allah hara wala me bolba to bi muso kunata ali ibn abi talib tato pumama na dugo ke anyen anye baraka mana nanye kenera nyema dimi ble ako ali ibn abi talib ma ko itlo majo ako ali ibn abi talib ko na'am ako li an yahdi allah bika rajulan wahida ako alaka chekile alaka ke aywa e ka sababu ye allah subhanahu wa ta'ala ki ke sababu ye ka chekile ndama kana kata ali allah subhanahu wa ta'ala ma ika ke sababu ye ka chekile ndama kala o ka alaka dina famu wala me ka sababu ye ka chekile waju ni dalane ko sama ka bo alaka tala ko nyishi allah subhanahu wa ta'ala ma ali yu khairun laka min ad-dunya wa ma fiha ahera ka bo e ka tamejin ana ko na feka alkara ko waman ta'allama baba min al-ilmi kun mam yabonda kilen kala aywa donina kama kala ola o otiya sababa 70 nabiyya ko allah subhanahu wa ta'ala bati lama son nabi mama bi wolo lambara jila waro wiya siddiqa riwaya dawla ko centigi ma bi wolo lambara ji ala bodi kala ne ngaram ko kelema ma kele ngala ni saray alhamdulillah rabbil alamin balma al-salamu nanum sara ko ina ayto ngan ci anyetugu ayto ngan cesiri anga jeni ageleyaye anga jeni afandanye walde munum bambulo ni foitu samo fe udirama ala de kama angu tegamene kanche siri anga do kwan zarabe ala allah subhanahu wa ta'ala bolo ala kray laydu min aywa ndi allah subhanahu wa ta'ala laydu min alkrabba makadi amma anga do ko wa'dullahi ghayru makzubu allah subhanahu wa ta'ala ka laydu tengalo nigiya ala ka hakili mande amma asrabu alkram mandum arsaltiki baka ishara ka halibi kata alkrabba ka hadisa ma addalu ala alkhair kafa'ilihi nimma yema kala khaira baralla
n'a tigilama y'o waleya a mana baraji min sɔrɔ a la o baraji hakɛ ala b'o sɛbɛ karamɔgɔ kunna ayiwa nka a tɛ fɛn minɛ ka bɔ kalanden ta la kɔrɔfɔ ye nin ye nin b'a jira an na k'a fɔ maa kalan karamɔgɔw wajulikɛla karamɔgɔw a tiɲɛ kan minnu y'a kala ka sidɔn ka sɔrɔ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye olu ye ɲɔgɔn de ye mɔgɔw b'u tatɔ de ye maa tɛ se ka ku o la alakira ka kuma bɔ sabati ala sɔn tala k'an dɛmɛ baara ka kɛ ala ɲɛda ɲinini kama a kana kɛ diɲɛ mako kama ala ko k'a ka alaya kama hali bi k'a jira an na ko wajulikɛlaw mo welebaw ka taa allahu subhanahu wa ta'ala ma ko ɲɔgɔn dɛw don ala sɔn tala de ko qur'an na so la ayiwa suratu fasalati la aya 7 ani aya 7 ko waman ahsan qawlan mimman da'a ila allahi hora fi man do nyakon ala kuma kando ko majum nga kuma cekan ka tama maka mami mo wele kana allah subhanahu wa ta'ala de ma wa amila salihat kala ma bara nyumange wa qala innani minal muslimin ako ko alayhi salamai alhamdulillah rabbil alamin nene va mana mba jesri kala ngalana mba jesri mo wajuli la kata allah subhanahu wa ta'ala ma ashina kenaya ana musaka ana doni nyuma ami duko yin alsama forba jama ko fa kan sama duko la ala ko no ko ya amma ala kan balo ala ka satuma tienka ala kan vatu ala ka sallallahu alaihi wasallam tienka ala ka de kala ngaram ko folo foloy ala ka de wajuri kala folo foloy ala ka kala nyumandi amma opmani mami nyugoni na ko ni bara wara tan na wajuri ko koy aywa ni mami nyugoni na ko ni wa tabolo wara tan na kasika kala ni ngala ni kala ngaram ko damade koy adon ko nyema bi la mi na ka san ala ka davin bela jele adon ko ki boloto o bolo insha Allah ta'ala ni samabe mami nyangumi ti goshi jigida ala kay ki jigida kiraka ika tuika barala insha Allah ta'ala alkema jodo Allah ta'ala nyefe mo bi na donga bo nyona ala laydu mindi ala ka laydu ngalo ndikiya ala ma mbeda sababa ma asalati ko wa alam an khayral qulubi abna mabafo al-salamu ayatlo majo beki hakil to mayna anga tlem mako ben ma dengele la koroka nga nyini ka shidon ka famuya akwa terika mako ba fe kado أن خير القلوب دسكون الصهيرة ما ألفه أكرفه ألا كما سبب لجلفه أو أحال الخير ودي دسكون التغنية كان هيري وعرج القلوب إلى الخير دسكون الجيالي كان هيري ما لم يسبق الشر إليه ودي هير ما كون كدو دسكون من غنو وأولى ما أني به الناصحون كنا نجي جون أولو أيوا أولو لا يو نيشين فيونا بلبل باميما وراغب في أجره الراغبون كانوا جلابوا كانوا كأبراجيلا وفي مني إيصال الخير إلى قلوب أولاد المسلمين إلى قلوب أولاد المؤمنين وديك هيرت أيوة تغنيا كدو مؤمن الدون دسكونا لا يرسخ فيها جانونا قوا أيوة أكوينا الحمد لله رب العالمين على كاكيل نيماندي أرسلتك بك إشارة كتافهم ما دكورني كله دمسو أرسلتك كوكا فوايه alakira mando ay to nga hagli sa boro to nyer la arsalati ko ka foye ko ka do ko dem seni fitini ni fem vola mi nyinne do de masafe ki cesri de ka kalam folo folo ka ke ala ko kalaye aka nyinama ya sokma da jona aka solika dabena qur'an harfula aka solika dabena sharia do kitabula o kofesa aka nyela bo o kechugoya ayo no tenye ni meke munonde o tenye ni fenyi ni sira munonde aga soro ko kala fara oka kono kara adusukun hera maye dusukun kara dusukun barkalinyi qur'an noro de kono ka do kono alaka dine famiya de kono ka do kono ni kiti e dem sonu masaw ce alkiyama ni masa nyuma mi nya awole ya ala bi sara ala sara nyuma na ni deje ala kiyama ba nyini fe ko angan ji nde famu ni joro la belebele bado joro la sanadado abmanga do alaka dine kala alaka kitabu kala o de ka dem se ka kala ve voloy na ye do nyini ola ka nyela bo dahine me nyini chuko ay se ka kam aywa o mecho kala ka fara oka ay se ka tayriya kala ka fara oka ay se ka mengen se kala ka fara oka ay se ka tuwabu kala ke o kofe ka diplôme nyuma zoro ka president ka ministre ka député ka docteur ka mo furake ngoba sor alhamdulillah rabbil alamin na jora woloka ayada min alquran min abiseli nyumange ayada min al-lakhdar min abiseli nyumange na jora tapi save aba yera ku nyenebo waye se ka ma nyenebo ngaka qur'an hijibu bi wora datugu ka sharia ke dabu bele jele datugu ikmbe ya furumso yera tife ala fon sireri ma ka furumso dima i hamina ini muso ko abina de soro tugodi ala dengelendi ka devladi ka dezabadi ko dew bele jele tegamina ka to lu do kala werawla nembe ka mengan se kala nembe ka aywa mozo ya kala
nimbe ka aywa karoda kala nimbe ka aywa tobu kala ka baka diplôme nyini o kala ka fo kala aywa docteur wi aywa o baka docteur barala olu berjele donu siraka soroka fara nyonga nga nyinama yera kunye mi alaka kitabu alhamdulillah rabbil alamin dukulo da kunye o mi ama harfu kele ngala ola allah subhanahu wa ta'ala ka dine ati shido niminde ama harfu kele ngala ola fo aywa o doni ba lamma kan werela mece shiya werela o tokoroba shije jole sambi wara sambi seki shini zogo ma bita alama halibi aka alfatiha ma cenye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un neno ye nyozoro ala feyi e bi feji mezoro ka fuayi ambe ala deli allah subhanahu wa ta'ala ka hakili nyumandi ana balam alsama bela jelema ni korfo gerela am ya fanyini ngana ye cenyi na ye cen labato ya insha allah ta'ala kabru ko nabi suma ngana ni ko ke ayo anyiru ko famu min gadi anyiru ye min daka dana nanya tigo chuko kanana ala nyonye do bi tiade tigela am ala deli allah subhanahu wa ta'ala ka hakili nyumandi amma asalama wati chuko kama insha Allah ta'ala nyingalu nana ka chaya ami nyingal daba do jabi Allah ta'ala sonama mi ya fa nyingal kelaw fe ka jira ula bara nyina ma ya bara ni min gorto la di mi ka nyingal jabi sora ya do ko kalande ni abi sharia gafe o de laje kuma do wati ba ta buluma kuma do aka ayra ka sega sega lu kofe akada ko kora ka karamo nyinga ka tambo siga ka puma ka aka soro ka afo ayo asama forba jama kuli no wati ma soro nyingal monona jaku ya olubi to eretar la ngal bada ngal ke ko alsama muso an arsalama che allah subhanahu wa ta'ala ka ngishama ala kana chejenya kono lu ye tlo damine ayo ka soro uma furuke ko yala olubi se ko tloyin ko be se ka yela mable ka furuyewa ko chekele mi se ko muso kele furuwa abi ala del allah subhanahu wa ta'ala ka ngishi fembi wele ko tlo nga ala ka ngishama ala ka hijabu do anache ala ko kaka ala kama haramu do aslama ko ke haramu do alsama ka miri ola nan salama min ni aywa o filila ka ala kota ni wal musoye sisa ngone aba fa ka musoyin furu aslama sharia bi min nyini o ma flafe kerengara lena o chenve klo min be sena o ko jo kayni musoyin o ku cheje nyona fo musoyin akalla da joli ye chien kele ka sanuya katla ka ye chien fla ka sanuya katla ka ye chien saba ka sanuya a sanuya ne kofe nin che mina ye tlo ke alka ngishama oni je cheto beka kan ala chenyi se ka nyini ka furu komi chewere se ka nyini ka furu opma nana na nyini awali yu fe no ye muso zomo fe kerengere lena awolo fa fe ni fa indu su jena nai ka muso indama sheria di chuko la bashita la se ka muso furu nga gele mi mbala ni pimo beka tanaka se ko yoroka fanyuma do wujo ko ni je kele ngoni ni je chema dani ma ni je che data ni aywa ibi furu chewere man ninde ni je che dana ni ngelema ibi to furu baliyala fanyuma do bofo fembu blala du suka shi sababu ye fembu blala allah subhanahu wa ta'ala aywa ko tali koyanye de ya sababu ye akuma ka jira aywa otigula nu ye chewere soro udeye minde o chenyi aywa ku dedi o ma saddan le zari'ati kojigu men kama ala kotali aywa salamo bagali nu geni kama kabo aywa oma asama sharia ma tibashi foi ola ngana nana ke ko musay aka ko gelera ama chawara soro funin chen aslama bi sabali ki wakil sir allah subhanahu wa ta'ala la kadde ndin ni ma di chokola aslama sharia bi jeni minyi ala kan angishi ku yeru kishi kana segi ko gora ka mununu ka sega tatulo ndamine ala ka akili nyumande amma ala ko kaka ala yakama nyingal fana na laba wati kira ko ma yanda mboluma aslama do nyingal ke ko alsalama ni kana folo jagabo ku yala jaga mi saka takata di balmama dugu yoro jalawa ambi wati kala mai abisega ke nga ketuga de bala afa folo folo minni na folo tigi me dugu mina na sorani balmam be yoro jana kwano che kwa bi masafatul ayo ati masafatul qasribo kilo biseki an kilo nani nato bo aba ko mina fa bebe du kele e se ka takata di balmay ma be sharti na sorla jaga bi di mamunu mana bo lula ngana sorla ina che a jenje tememe kilo biseki ni kilo nani ka fa ka soro ale ka fandanya o ka gele ka tami ka sigiro fanda nga fandanya ka o kuma bi dodi ka sigiro fanda ma katana famba o yorola
kata di o fanda uma ngana sorla wala ma na sorla ika sigoro la fanda yere te machete mini jaga kakan bashita la ka takata na kata di yora jamo uma krangar le na sorla ibalma do be ngamo be ika sigoro la muno ni jaga kakan imma go bala ibalma do be yoro jafe afana ni jaga kakan iba fa kata jaga do di oma aywa absaka ke ni yake ika jaga bi nyenga bi nyama al karahati ye fenga mi nyama kuruhuye way ki kola si jaga ina de atato bashi kana sora foka sa seyoro la na chena sara fa iba sara am ya fa nyine ya wati anda mbolo makaba am Allah subhanahu wa ta'ala deli alaka hakili nyumandi ana mbalam assalamu wa man Allah ta'ala sana nyine ngali chayra jaga ko ka bar sabu abanga jamana aywa manevu ngolo la ko ngalo nye jaga bo kaloe o masala fana be kofa kana do na tawla kalo ta jaga bola jaga aywa nisabu jaga bo femina o dafari bolo domina o sana yelma de ka jaga bo doyi na ala sanama wala da be kofa kana nisabu yara daraja fana o fana wala da be kofa kana ala ka fami choko nyuma di anabal sama bela jelema barakallahu li wa lakum fil qur'an al azim wa fi hadith nabiyhi al karim innahu huwa as-sami'u al alim ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشري الياسمي للياتهاري المصطفى من مندوري أطهير المنطهاري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما